Rastî beşlervanın gereklilerini dinler uğraşa ani zaman eğer önce bakanlığın çerçeveki konkrida çalıştığımız zaman tutanı muhabbecim fakat bu herkes düşünüyor ku ilo şerri Ukrayna, Rusya ve rojeveke cihani bandurafa mesela her devlet içindeki Avrupa, Rujlata Nabi'nin tabiat Suriye bina gerek devam eden başka menekhan mevki engelmeyen bir şerri ve leherin men usulü ve çabaları patşekti. Burası hamunun başını kandırılma rast gelmiş. Kuyruğu endübinin de encame bir şerida gerek buhartın gerek hepsengin siyasi nühçidir. Gerek elbette siyasi nöter gelmiş. Bu her zile duhazı jibi şerri faydalı ve rejim Türkiye ya faşistler rejim Türkiye بحموش وزن بحر كثير حاول ذلك اتفاقات شيء يا جينا طهران دبي جينا سوتشي دبي جينا المادي دبي وهي داوي أو أيمان المفاي لجان حكومات السويد في الندا جو تبليغنا ولي ناتو تشيدك واتفاقنا حمو كوتشاوا ووالطنا بك الشريك بك هربان بندي قال تجي كلمة وتكوشينا كلمة وطبعا اليوم كرزلادر كذبش كليو رجيم تركيا یک هدف وی سرکه اساسی هیکو شاید کل به همون کلمه و دستگاه کلمه هر دری نبکه جوهر راکه همون سیاست و پیران و سیاست و دیپلماسی دولت ترکیه بسر بینها نشه که زخم داوری سر حکومت سوئد کرد و سوئد هربسته که نینی لدیجی هرم ما با پروژات سوئدی نشان داد tabi هربست علی حکومت سوئد دار مشغول من جه رخنیه جه نرازیگنه جه کو پروتستو کرنه ve derlerde en vahadestan tişi kabul rakin. En hasar dedim ki en herbesa hükümete Suriye'ye tabi ve kuçava zaten Türkiye sefa kabul deki çava ku herbesta ke netici nefil fay demokrasiye digre u çava taqalid fay siyasi ülkedike dike en bavarın ku iro رژیم ترکیه نگه هشمندی خواه و ریاض بخوای گرک بقریش نممکنه جه ترکوشین لحمه ترکوشین کلمه انجام بده هر وقت پشتی 11 سال کو چاوا پشتی پروژه سوری دمینن اب هره میه کو خودی پروژه سیاسیه خودی نرمین و هدسه سیاسی پر زلاله دیوان بمتعه Aktive devriye gelen Suriye'yi bu Guardian'a demokratik bir hazır. Ve çerçevede diyor, gerek kes, gerek grup, gerek Ali Belge Fatı'nın herimin rübebiye kursa, Kuçava hedi, bu kadar dırya, herimin rübebiye kursa da tekmişine siyasi demokratik peş olsun, peş arıca demokratik dediğim Suriye'de.